Na khensa ku va mi langute channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel hi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni lava ku vulavula hi lexi Red Room Red House. Se eka siku ra namuntlha ni ta vulavula hi timhaka ta mfenhe. Vo tala va ta ti vutisa ku why masiku lama u kumaka ku tele ngopfu ku mfenhe hi yona yi tirhisiwaka ngopfu ka ri khendla or ka ri tsamba. Loko ni famba ni endla vulavisisi ka vanhu lava tivaka leswi ri khendla or ka tin'anga ta straight hayi tin'anga ta makhadibokisi, tin'anga ta straight leyi nga ta mi byela ku ri khendla ri dangerous hi mhaka so i nga pfuki swi ringetile na siku na rin'we evuton'wini. Se timfenhe minkama yo tala vanhu lavawani va ri yi pfumela xin'wana na xin'wana lexi yi rhumiwaka xona. Fene loko a yi teka kwale nhoveni ende fene a yi fani na swiharhi swin'wana mi kuma mi ta teka mi tirhisa swona. That's why mi kuma ku vanhu vo tala va tirhisa tinyoka, swimanga, na tona timfenhe. Van'wani masiku lama ku tirhisiwa na makondlo because leswiya swi simple ku va i communicate na swona swi lerisa ku swi endla swilo swo karhi swo fana na mfenhe. Mfenhe a ni ma swi ku most of the time yi hanya ku fana na hina, tin'wani ti dya swakudya swo fana na swa hina, ti dya tibanana, ti dya malamula, ti dya xinkwa, ti dya everything lexi xi nyikaka ya dya. Se loko mi tirhisa yona mi va mi ri na luck yikulukumba ngopfu ku rifumo ra n'wina ri kota ku famba hi ku hatlisa. Van'wanyana va ti rhuma ku famba ti ya teka timali ta vanhu, ti ya yiva timali ta vanhu no yiva lomu tixopeni. Swi ya hi ku i rhuma ku ya yiva kwihi na ku va ti famba mi kuma ku ya famba ya dlaya munhu. A ku na lava swin'wana hi swi vitana ti-hitman, munhu a famba a rhuma yona u famba ya dlaya swin'wana ni ta kota ku nghena ka business leriya kumbe ni ta kota ku kuma thendara liya. Na yona va tirhisa ngopfu yona, ni nge mention tinxaka to karhi hi ku ni nga ta nghena nghozini. Ma swi tiva ku vo tala la South Africa hi kwihi laha mi kuma ku dume ngopfu ku va ku dlayaniwa ku laviwa ti-business swo fana na mathekisi, tithendara swo hambanahambana. Se mi kuma ku va teka yona va tirhisa yona yi ya as xifaniso xa munhu. Loko yi ya le as xifaniso xa munhu yi fika yi dlaya munhu luya va ta lava va lavini. Mi nga heta va ma 20 years 30 years mi kha mi lava ku munhu loyi a nga dlaya swimanimani a hi n'wi kumi na sweswi, kumbe swi vheta swi helela moyeni swi nga twani no twala swi nga tiveki no tiveka. Maphorisa va endla mihlolohlolo leyi ya vona hinkwawo. Mi kuma ku van'wana hi ra na valavisisi va le xihundleni va famba hi lavisisa ku mani a nga dlaya munhu wa ka hina or i mani a fambaka hi onhela. Mi kuma ku hi nga n'wi kumi. Na vanhu lava mi kuma ku va xavisa va tixopoxopo va ti tirhisa too much. Mi kuma ku xopo yi leyi na huma 20 years kha yi rhana ku se tshama ku tshuwa na siku na rin'we mara munhu yaloye a nga se tshama a hira security. Va kuma tona mi kuma ku i tirhisa tona n'wina loko mi fika laha mi fika mi vona i nga ko va munhu ivi mi tlhela mi nga yi. So timfenhe vanhu lava va ti tirhisa ngopfu. That's why mi kuma ku na tingati ta kona u kuma ngati ya kona mi kuma ku fike ku endleka something va ku a ku ri na swingatangatani laha hi swi vonaka no swi helile hi vone mikondzokondo ya munhu laha kasi hi xona xikanyana lexiya. Se timfenhe vanhu lava va ti tirhisa ngopfu va yi rhandza ngopfu vanhu lava ri khendla hi ku yi simple a yi hluphi no hlupha mfenhe. Na khensa ku va mi langute channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Thank you.